siyeta abafethu as ma-artists, Yeah. siyeta abafethu as ma-actor, Poets. ma-poetry. Bafethu angisayiboni ikamputse kasi mina ngikhule kudlalwa ikamputse. Vele kahle kahle asikhulume Kwendeke, phela nyalo talent mara le support ngicela- wanyalo ngile talent yokuthi okay sesithola ku social media sesithola ku-social media liyacala trend, ukuthi bahlangane bagidze bagidze tingabisa mina ngikhula kunetingabisa kunesibhaca cabanga. nyalo sesathi kustigubhu uthi shetshwa amadlozi Hey man kuphela. ngitshele lenye secret that guy I was having Yeah. Jay he was on to gumboots nesibhaca he was dope but Okay. yabona. Jay beka lapho kwendekeni ungene kakhulu utuke rap kumbe njani. It's too much creativity na inga overpower sometimes. Alright. Kuthi uyabona wena ngalana umfundisi ngalana uyatshontsha yabona ugcina mara utogcina ulahlekela kunye. ngintshontshelane bafundisi Tshontsha bakho. libhayibheli bathi hayi imali iyashoda lapho umfundisi yabona. Akavisisi le creativity. Ecampus Eish. ngakhala ngayo. Sibhaca tingabisa. Mfethu asisakhona ukuya Indlela- emcimbini yemakhosi mfethu bathi chief ubite memo. Sesiyahluleka chief lawo nemakhansela bo. Chief Cela Mbuyane. neimpumalanga yethu music ibe khona lapha because bashayela ama drums that's the music safuna Oh, ukubona mara lo babone bantu labadzala okay Le. Mara ndoda. kugidzo Kuyakogidwa. chose nasenye langa ukhiphe everywhere vele na ushaya letino takho umnaka lapha Phela ushaya kahle kahle imibhaqanga. phela nanyalo ungathi uthengela sesiya tuke masiko. Okay ngeSiswati masiko Mm. mina kahle kahle ngichuba kakhulu le language yethu Siswati yabo Siswati. ngoba this podcast ilalelwa abantu abaningi okay yabo kunemuntu ukuthi hayi ukuthi English akayivi yabona neda akayithanzi lokho Akayithanzi. why la khaya ngiyayendeka phela ukuthi English ungayisanzi Mm. nami ngiyayathi neda ngiyithanzi ngokwazi and ungangikhulumisa ngayo Spider-Man sengicalile Spider-Man kumlando sicabanela le English 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 bakhona abantu abanjalo mina vele ngiphusha lela kethu liside ngala Siswatini uyabona ngendele ukuthi nemntwana lofuna kuba interested bomalume bathini bomalume bathini bomalume ngasinyamati uyabona into letifana nalezo nase siyatuka emasiko phela ungathi uyabuka nowadays sikhula kule generation ukuthi bangaspark surprise ngebirthday yakho bakuthengele imvunulo awungakushisa awungakushisa Lokwelipeshu. lokho ngicabanga ukuthi bafuna uthwasa or something vele angeke uyi appreciate Ngeke. lento le even lokho bakusebenzisa la baphuma engomeni labo ngeke ngewuvume but okay mina Basinaki, ukufake siyakupha like tifakele ngeke ucala uyabona ukuthi kahle kahle nyalo vele siphila kule generation ukuthi